kumsalo inavi anike mukutache asazani tsala katani kini na mukupungu ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami bisni India ga ko Assam State Chief Minister Himanta Biswa Sarma no mucholani tsala lono pikiuno Assam State ahu Golagat District Oriamgat Town lo Ayeza Vecheveno panong yegi kumo kiu ala timi khunako gna chikeno panong ye akichiuna ovekiu tsala lo Bihar State lana igveno Ayeza Vecheveno Assam yegla khusuveke koke ipi itagi Assam State Chief Minister no pikiuno Assam State yegla timi khunako no igveno katami yegla khusuveke mi tipako panong ye khilano Assam State yegla igipu tipako la khusuveke no mtumshi she phul khave no panong pela shupeve pema sai ipi asa Kithe no pikeuno panong no tokhona Assam State la igveno panong yege kumo kiu khamila kagna ve kiu gangno Assam State yepikano azad se kiu vechona JCB khami pe thana panong ki alu kumje shipsa khawa sai ipi itagi Assam State Chief Minister Himanta Biswa Sarma no pikeuno ni Assam State District khami kacharngo Sribumi Dubri Hojai Nagaon Morigaon District hipakolagi Bihar State ni tokhona Ayeza Vechevena khusuve kemi khami ge ani ipi shupewai itagi pano pikeuno timi hipakona panong ye Bihar State lana Ayeghiqha ke pikimu panong khami katami ga khumi Ayeza Vechevena Assam State ye gela igve ke ko shagul vi ipi Pigamono panong je kumse yel khave no kipo alana Ayeghiqha na mtumshe she phul khave ke thiu panong na kipo alana Ayeghiqha la tile khuna kona yepika shan ke na panong ye khuna ye gela no Assam State la Ayeghiqha ko kela mtumshe she phul vena ke ipi salanamu panong ye Assam State ni kuchosha ye akuna kumu kahanani ipi ekimo salanamu panong ye katawmi ye gela na Ayeghiqha mi sha ye panong ye Ayeza tikilo na agime kushol ke pusinani ipi ena local authorities mkono Ayeza tikilano panong so khakta shi ke pusinani ipi itagi Assam State Chief Minister na pikiuno ni Assam State Golagat District Uriamgat Town phivila Ayeza Vechevena gna chike kono aga sa ye forest land tomola gna veno peitha khawai ipi tigono ni Assam State yipikana kutsamo pimona ina khoingom lawai ipi itagi pana pikiuno timi khuna kona ni Assam State la tokhona igveno panong yegi kumo kiu ala gna vekeno dawai loksa oge panong na peitha cheni ena jecheni ena kukami ge chivai ena tiliki kumo no panong no agu khwaye kamla loksa chiche kiu ge alho ku thu chulcheni ipi itagi pana pikiuno ni Assam State yepikano panong kumje ha phikha veke thiu ni Assam State hothemi tomo no resource ajeli peitha na hidi ge shulnya ke ipi itagi pano pikiuno Ayeza Vechevena tilena timi gna chike ko dolo akichiuna tipako khvena o khawai ipi ena khamila ngwa ke ko khamige edio khanya ke ipi itagi pano pikiuno Uriamgat Town la likhi kumono timi khuna ko na Nigrigil area la Ayeza Vechevena gna chike na panong ki kumse ge JCB peithana shipsa khawai ipi itagi Assam State Chief Minister no Nagaland State yepika sas kumsa lakhisha no Assam State Golagat District Uriamgat Town lo tokhona igveno katami yegla gna chike koge Nagaland State la ilogi pe monya no Nagaland State yepika sas atkupsa shwai ipi itagi pano pikiuno ko ina Nagaland State yepika hunjike no panong no nyungge kupucheni ipi itagi pano pikiuno ovikiu salala Darang District Guru Khuti ala Bangladesh ga khumi gna chike ko kingo timi khami Ayeza Vechevena Ayeghiqha ko ki JCB peithana ship service kiulo international pressure yezana ado khami gangno ningo la khave kiu gangno Bangladesh ga khumi Ayeza Vechevena kle gna chike kono tomo peitha khawai ipi eno Assam yege tomo panong na peitha khawve ipi Thailand ga khungo Cambodia ga khuna ovikiu pini do ani khi mukubdi ani gini chalango ani khi mukupungu mucholani chala lo agusikiu lo Thailand ga ko acting prime minister phumtham wechaya chaino Cambodia ga ko warning sikiu no chalanamo Cambodia ga ko no ni Thailand ga ko lo itagi akna shike pushaye ni Thailand ga ko no alau akum to shi Cambodia ga ko sas agusike pushinani eno full scale war shike pushinani ipi shuphevekiu hongno Cambodia ga ko yepikana msave ipi ena agushi hipo lo tim tomo akhu ka have ki wongno Cambodia ga khu ambassador to the United Nations shakyu chakyo no
agushi hipolo ceasefire shiveni pi akapu shive ipi eno Thailand ga ko villa khunjei ipi etagi pano pikyuno mi Cambodia ga ko capital Phnom Penh phogi yepika gi Thailand ga ko sas permanent ceasefire shiveni pi kumsau vai ipi etagi United States ga ko President Donald Trump no tupula ni chalalono aga ko kmalo pikyuno chalanamo aga ko kmano agusha kyu hipo ye Kithe no tave mo ke pusha ye ni United States ga ko na aga ko kma dolo lakhi mo sas aksau ki view ga ko shima ke ipi warning sikyu vechono aga ko kma ge achala kini dolo agushi ke toi agushi chemo vai ipi itagi Donald Trump na pikyuno Thailand ga ko ngo Cambodia ga ko na clashin kyusa kakapcha shini pi kha tha vai ipi Donald Trump na aga ko kma pela clashin kyu ko sikyu vechono Thailand ga ko acting prime minister Phumtham wechayak China Sikkim thi pa che ipi United Nation mo kono pikyuno Thailand ga khungo Cambodia ga khuna achala kini dolo agushi kyulo timi shigikini akhu ka vai ipi eno timi akhu ka vai ke ko dolo timi chig to ku ye Thailand ga khumi ko ipi eno timi chig thu ye Cambodia ga khumi ko ipi ikimo Thailand ga khuna pikyuno agushi hipolo Cambodia ga khu gushimi akheso akhu ka vai ipi Cambodia ga khu na pikyuno agushi hipolo pona Cambodia ga khu gushimya kono air defense system gushina nu pe thono Thailand ga khu gushi kyo lakhi F-16 fighter jet kyo lakhi veklo khwetse ipi akhalau klhawe kimo Thailand ga khu na pikyuno tie kichiliu sa ena akim kisa evidence momo proof kaha kyu sa ke ipi Russia ga khu gushimya kono Ukraine ga khu Dnipro region lo bomb khami vesuvetse kyo lo kiptimi lakhi akha kaha vai ipi Ilena amkulu ke launo Ukraine ga khu gushimia kono Russia ga khu Rostov on Don phugilo bom vesuvets kiulo timkini vekpitivai ipi pama ye Ukraine gushimia kono drone bomb lakhi kar lakhi show vepkuvets kiulo ilena pama akha khawai ipi asa gi tino pikiuno Russia ga khu gushimia kono Ukraine ga khu Dnipro region tipolo puthosala missile kotomo eno kamikaze drone kotomo peithana attack shive ipi eno tie Ukrainian officials kono akhalau piklawai ipi Aniki mukutsugo tupulani salolo Italy ga khu Prime Minister Giorgia Meloni no France ga khu President Emmanuel Macron show lim lokamo kyu sa pikyuno France ga khu President Emmanuel Macron no igin kyu amthakhilo Palestine yege ye aga khu lakhi shivai country lakhi shivai EP United Nation Council la shupeveno recognize shiveni pi akapusha kyu hongno lino ihono akipimi Emmanuel Macron se EP lino pikyuno aga khu shikepu yege kuma kaha kiulo Italy ga kuno recognize chinipi akapusha kiu hipo ye akukhwaye kumoi ipi eno Italy ga ku Prime Minister Giorgia Meloni no piveke toi Germany ga ku ge Palestine ye aga ku lakhi shivai ipi shupemoi eno recognize moi ipi eno France ga ku President Emmanuel Macron no Palestine ga ku recognize shiveni pi akapushi kiu gongno Donald Trump no ihono akipimi pa se ipi Donald Trump no pikyuno Palestine Hamas galam yakono khatani kini no mukuk thumpe relakhi sini tupulani chalolo Israel mi timi khatani lakhina akhekni sho pithive kyuye France ga ko president na kumsmo kyu shivai eno panongila gapku vets kyu lakhi shivai ipi Italy ga ko Prime Minister sha kyu Giorgia Meloni no pikyuno aga ko shikepu akumo kahamo kakula Palestine ga ko recognize shiveni pi akapu shikyu tipo ye akukhwaye kumoi ipi asa gi tino pikyuno Israel ga khungo Palestine Hamas galam yakono agusha kyu hipo tave pen kyu gongno France ga khuno Palestine ni ko gongno Palestine ga khu lakhi siveni pi igona kumsau vai ipi asa gi tino pikyuno Ayeghiqha United Nation ga khu member akhena hoto guk thu dolo aga khu akhena lobidits ni no Palestine ga khu recognize vai ipi ena shupevai ena France ga khu ge Palestine ga khu recognize veni pi kumsau vai ipi Tigong no Israel ga khu na France ga khu show igo nam lokemo vai ipi ena Israel ga khu finance minister shakyu Bezalel Smotrich no France ga khu show am lokemo ke law no pikyu no West Bank territory yege new Israel ga khu yege ku show shive pe masai ipi iship sa ki the hepado nong kam chishkim ti